Yesu ashimwe. Mukama yebazibwe. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mugoza muri nya rya Yesu Kristo. Prophet Emma. Ndi nabi Emma. Imana impaye ubuhanuzi bwawe. Mukama mpadde obunabbi bwo. Kugira ngo nze mpanurira ubuzima bwawe. Sobolo kulagula obulamu bwo. Ijambo ry'Imana. Ekigambo kya Katonda. Muri Ezekiyeli. Ibice byawo 21. Sura 21. Umurongo wa 31. Layini ya 31. Aravuze ngo ni kumwami w'iteka avuze. Wati bwayogera Mukama. Ikureho igisingo. Wejeko ekijogo. Wiyambura ikamba. Wejeko engule. Ntabwo bizakomeza kumera. Tebiribera bwe bityo. Nkuko byari bisanzwe. Ngabo bibadde bitambula. Icyari hasi ugishyire hejuru. Ekibadde wansi kiteke waggulu. Kandi cyari hejuru. Ate kibadde waggulu. Ugicishe bugufi. Okikakkanye. 32. Asatu mu bbiri. Aravuze ngo nzabyubika. Wagamba ndibivuunika. Nzabyubika. Ndibivuunika. Nzabyubika. Ndibivuunika. Nabyo ntibizongera kubaho. Nabyo tebiriddamu kubaho. Kugeza igihe okutuusa nyirabyo bifitiye ubushobozi. nange nibyabirinako obuyinza walijjira. Nange nzabimuha. Nange ndibimuha. Imana ishimwe cyane. Kama yebazibwe. Imana ishobora byose. Katonda asobola byonna. Iravuze none agambye katikati. Ngo ntabwo bizakomeza. Tebijja kugenda mu maaso. Kumera nk'uko byari bibadde bitambula. Hari ibintu byari biri ku buzima bwawe. Waliwo ebitebadde ku bulamu bwo. Bitagendaga neza. Bitatambula bulungi. Umaze igihe urwaye. Umaze ebbanga ng'olwadde. Umaze igihe hari imigozi. Umaze ebbanga waliwo ebikuwa. Ubuzima bwawe. Egisibye obulamu bwo. Ubona nta nzira. Ubona nta buryo. Olaba tewali ngeri. Ariko nonaha naye kati Imana iravuze ngo Katonda agambye ntabwo bizakomeza. Tebigenda kuddamu. Kumera nk'uko byari bimeze. Imana ibahoye ubuzima bwawe. Katonda ajje asubuludde obulamu bwo. Imana igukuyeho uburetwa. Imana igukuyeho igisuzuguriro. Katonda akugyeko okunyomeka. Imana iraguhagurukije. Katonda akuyimusiza. Imana izuye ibyaha. Katonda azuukiza byari byarapfuye. ebibadde byafa. Ayizo ni mashando wiribirifa. Akira kugirirwa neza n'Imana. Akira kurengerwa n'Imana. Akira guhagurutswa n'Imana. Imana iravuze ngo nzabyubika rimwe, nzabyubika kabiri, nzabyubika gatatu, nabyo ntibizongera kubaho. Mvugane nawe upfushije ubukwe igihe kinini. Ibyawe byanze igihe kinini. Bizinesi yawe yaranze. Ariko Uwiteka aravuze ngo ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bimeze. Imana iraguhagurukije. Imana iraguhagurukije. Akira guhaguruka. Akira kuzamuka. Akira gutera imbere. Akira kwagurirwa imbere. Akira kuzurirwa ibyawe byari byarapfuye. Mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Ukuboko kwiza kw'Imana kuboneka kuri wowe. Warakoze gukora hano. Niba utarayikora kandi kora follow. Genda awo we bakwata awo. Nurangiza kandi bomaliriza ufata iyi video okwate no video isharinge ku bantu benshi sindikira abantu bangi ibagereho nabo bakire nabo batwale igitangaza cy'amagero cy'Akatonda bakire guhaguruka bakire ubutsinzi bakire gukomera bakire impinduka mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Ndabakunda. Shalom. Bye bye. Shalom. Amen.